Allin p'unchay, hermano, hermana, imaynalla kasaykichik. Niraj nimata ruwasaqtinchik kunan día kuska kicharispa kasun Diospaj qillqasqanta. Maypi niwanchik kay hinata kay libro de Primera de Corintios capítulo 8 versículo 1 nin ahinata. Qankuna tapuwarqaykichik lantisman haywasqa mikhunasmanta. Ninchik hina, tukuyninchik yachayniyuq kanchik nispa. Hinapis chay yachayqa runata umanta oqharichin, munakuyri espirituman hina wiñachiwanchik. Kaypi reparanchik iskay yachaykunasta munasqa kuyamasi. Maypichus primero parlawasanchik maychus chay ídolos lantis kasan. Pichus ofrendasta apaq kanku chay apóstol Pablo tiemponkupi tukuy lantisman. Chantapis ujnin yachayqa niwanchik maychus runa aska yachayninqa umanta oqharichin nispa. Ari, reparanchik kay pachapi maynawa kin runas aska yachayniyuq kanku, pero paykunaqa mana humildadwan mana yachachinkuchu facilta runa masinkuta. Hinataq paykunaqa orgulloakunku umankuta oqharispa. Mana nimamanta sirviwanchikchu aska yachay Diospaj qillqasqanmanta o tukuy imamanta sichus mana sonqonchik ukhupi munakuy kasan. Chayqa niwanchik Diospaj qillqasqan munayqa espirituwan hina wiñachiwanchik. Qanimata munayki wiñayta? Ari charis tukuypis Diospaj qillqasqanpi wiñay munanchik. Chaypaqtaq yuyarinayki tiyan yachachispa runa masiykita tukuy munakuywan pacienciawan humildadwan. Nitaq kay pachapi noqanchik lantista mikhuchinachu ofrendasta haywanachu, porque uqlla kasan Diosninchik tata. Chay yachaywan kunan día kusikuspa kana munasqa kuyamasi k'ayakama.